Okurwa mu ihanga rya Uganda mukoro ogu hahikaho speaker w'ishengyero ry'ihanga Right Honorable Anita Among hamwe n'omuhwezi we Right Honorable Thomas Tayebwa otiireho n'abaminisita hamwe n'abandi bakuru. Omukugambaho na Tayari West ori omuhwezi wa speaker kandi wahika hakuziika papa yagamba abukuru bwabo okuhika ha mukoro ogu. Twashemererwa munonga kureba ngu tuja aha kushendekeza papa abo kuba bamwe nkipe namanyisa cyango umagara gitu kandi cyanshemezana no kureba bikiriza rw'amadini gona baryaha basheki bakuru bakristayo bakuru abikiriza bona kuruga umunsi zona ba president president wa America wa Joe Biden nawe yajya ba King naba so cyayureka papa ubu abire namanyisa cyango umagara g'abantu. Ensi yona yateranira hano muri Roma okushabira no kushendekereza papa ubu abire ajanjize amakuru marungi munsi yona na munonga amakuru go gusinga amakuru go kusasirana amakuru go kwegarura hasi wabo ryo mu magaraganse. We Dr. Sylvia Arnitwe ashobora ngubonka abanya-Uganda baba bine kuziika papa ahabo kubabira ry'omuntu arukunda Uganda. Nitumanya Papa Francis abirero munywani wa Uganda munonga kandi yakija yatayira Uganda hereza kuba papa ni mukijuka yatayira hole site ya Namugongo Uganda Matters both the Catholic and Anglican shrines kandi itumanya kurgobwe atuire na tugamba hoje na promoting nka Uganda aba Uganda Matters kandi nabo kugira ngo ekintu cyo kwanga ebisiyaga abire na tujumirira nawo munonga koku Uganda nitujumirira ni nduga mdiocese ya Kasana Luwero bitunzarwa Fort Portal Diocese. Tungire kusalirwa muno habo kufa kwa papa waitu abe papa mulungi muno abe naenda abantu naenda abanaku kandi narwanira muno businge yomaziranuna emyaka 3 nisoma kuba father ni misa yo kushendekereza rwa Papa Francis ha St. Peter's Basilica omuri Vatican omuri Rome yabebembire Cardinal Gioven omyaka 91 yahikoho abantu bari kurenga 140. Abebembezi b'amadini gatari gamwe na gamwe abebembezi b'amahanga bari kurenga 150 bahika kushendekereza Papa Francis aha St. Peter's Square. Abebembezi abahikaho barimo President Donald Trump wa United States of America, President Volodymyr Zelensky wa Ukraine, Prince William wa Britain, President Javier Milei wa Argentina, Joe Biden wa bireho President wa United States of America, President William Ruto okurga Kenya n'abandi binji. Abaramaji okurwa muri Indonesia, Philippines hamwe na France n'amahanga gandi bahika kushendekereza Pope Francis. President Donald Trump wa United States of America kuyahika St. Peter's Square aribuka hari kuvuganaho na President Zelensky bafune ikiganiro kumara dakika 5. Omukushutama abajenyi bakuru bashitama mu mwanya guri kutanaho n'abantu baburijo aho baba bashitame ha mukono gwa buryo gwa Square hihi na St. Peter's Basilica. President Donald Trump n'omukazi we Melania baba bashitame harunyerero misho hihi na nishanduke ya Pope Francis owe bari hihi na Alcaris or President wa Estonia aha mukono gwa buryo haba haro Alexander Stubb or President wa Finland kandi President Zelensky ashitama mu runyerero rumwe na President Macron. Enyumaho hashitama abandi bakuru ukuba ari kuratana hande ngo zitari zimwe na zimwe okurugiriro mu French.